Nanje mpagaze ngashimira Imana ibintu bibiri. Yemwe amasengesho y'iminsi 21 nanje Imana yarangikije indwara nari Imana n'imyaka irenga 6. Yari indwara y'amasinezite ubu yarakize nta kibazo. Ni wahema neza. None ubu warakize imyaka 6 utameze neza. Dukomera amashi umwami wacu Yesu Kristo. Shimira Imana. Twaje mu masengesho nkajya y'iminsi 21 dutaje urabona ko twatabwije twasanze abasuma baduteye ariko ntibashoboye kugurura n'imfunguro zose bari bitwaje zari 8 ziri hamwe twazisanze ziri mu igufure ntibashoboye kugurura. Amen. Imana iracunga neza kabisa. Yesu nashimye. Amen. Ninaye mpagaze ngashimira Imana. Yewe na umuhungu akunda kumutabi cyane. Ariko Imana yarabohoye kandi nabohokeye radiyo. Umunsi uvuga dusengere ku radiyo narafashe radiyo narifise nashira ku kuboko narasenga. Inyuma muravyumva? Yesu nashimye. Mpagaze ngashimira Imana yabohoye imwe mu mbi yo kunywa itabi. Umuntu nari maze imyaka 8 itabi nakora ku munwa nta mafaranga nabika ariko ndashima Imana ko yampebesheje itabi kandi nkaba nabohokeye ku iradiyo. Ukomera amashi umwami Yesu. N'ubu ngaha ntaho narenzi nagumye nkurikirana iradiyo ejo mw'ijoro saa 11 niho bavuga aho ngaha ucurahamenye ucurazi Yesu aguha umugisha mwinshi cyane. Yesu nashimwe. Amen. Jewe ku munsi wa gatanu gitondo niho ndagomba baragomba byabaye kazuzi nagiye kuyotura amazana ndahana ariko Imana yaragisubiza mu kwamazi. Imana nibere mwico uziko wewe Imana irakugonga uja muri koma ni wanabimenya ni wanakomereka ni wanavunika ariko Imana iri ku kazi canke niri ku kazi marayika rikarasama abantu tuvuze ngo twirukane intebo mbi z'urupfu cyangwa amagisida muze mubikorana inkomezi kuko Imana hari icyo igomba gukora. Ukomera amashi umwami Yesu. Yesu nashimwe. Nshimira Imana nuko Imana yampaye kubaka urugo rwanje nkiri muto. Ende cyakabiri nuko nshimira Imana jewe zigati zibiri byangire mariage uko datakwe yagwaye nagwara cyane na telefona pasteur aramubwira ati pasteur umfashe uzengere datakwa agiye mu bitaro kandi agwaye cyane maze kuduka sanga bamutahanye nishika muhira sanga bamusubije mu bitaro kubera asubiye kuremba cyane ariko baratelefona cyagenda ntwaye amavuta ari misagoshi sanga bariko barasenga bihebuye ndabwira ati musenga mwiganyira nta Imana ishobora gukora ndatamuhira abantu bose ndabwira ko Imana ishoboye kandi kiza ucumusigara amavuta ukeye ni abantu bambwira cyane yuko yapfuye isanduku barayibaza isanduku barafata baratoza amahera yifasha y'umusaada kugira baze ku matiko isanduku barazana imodoka baratwara isanduku mu bitaro bagiye kumutora ariko nanjye guha nizera abwira ati ndazi ko atapfuye ndazi ko pasiteri yari yabimbwiye ko ariho arambwira ati ntaza gupfa nanjye mubabwira abantu ntapfa abantu nabwira ati ndazi ariho ndazi ari muzima nubwo mutwaye isanduku murayigarukana kabisa. umushoferi atwara imodoka bageze ahantu inyuma y'ibitaro guta noye va mu modoka arayihagarika agiye gupisa ahantu atabona databukwe nawe yigiriye gupisa nyine. Oya ariko umufashwa uwo muri kumwe no kumubwira na kimwe. Hallelujah. Amen. Ariko naye nararenze. Dukomere amashyi Imana cyane.
yarambwira ati arapfuye ateka ntapfa ambwira terega kabaye atoya ati ni muzima. Haleluya. Muzi cyubahiro cy'umwami Yesu. Imana iri ku kazi no kuri kose. Imana mu minsi heze ntiyari yatubwiye ko abapfuye bagiye kuzuka. Uwo icyo si ikimenyetso cy'umuntu yazutse. Oya kubwiriza nawe umusaza wato isanduku yakoze. Hari umuntu yagiye gukora isanduku atabonye ko kaheze. Haleluya! Ndafashishwa.